Kembali pi baru pediang subhai pi sekarang ke jingi kai cuma joka quadratic equations ka bang penting nak itu ki video ki bladap ha kene ka exercise 4c nginyali ya kene ka jingkali solve the following by factorization ngalabu ya kene ki jingkali hane bat ngi sile way let's tang ka nomor sa nganum ne dementa kene hab solve ya kene by factorization kemudian hab wat ya ka value jong x mo tekane laban ya perseriam ya kene laban penya seriam ya kene kum kene xy is equal to 0 dengan to x is equal to 0 or y is equal to 0 nganget pila sotu kemudian ulu x ula bandai 0 ulu y ula bandai 0 dan baik to kumeke jaga betul untuk ngan to x is equal to 0 divided by y or y is equal to 0 divided by x. So 0 divided by y can now 0 or 0 divided by x can y is equal to 0. Kemudian punya xy is equal to 0, kemudian x will be equal to 0 or y will be equal to 0. Next cam pila satu dengan pendam syai ketu syah begini sedang ya kita ki jingkili kiba ni buat lihat nanti. Dah syah begini lihat ikan ni. Tahane pila satu kemudian une ula bandai x une ula bandai y term une ula bandai y term so on to une either x hane kan to either x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 will be equal to 0 tahane une minus 4 rano sini ula allow x is equal to 4 or x is equal to minus 2 ni patip lah ka jawab keding x is equal to 4 temut hai ni jaka jo x kin bu 4 tapi 4 minus 4 kami kan no 0 te 0 into ya kan ke value x plus 2 kami 0 kamu answer ladai ladang ibu minus 2 ngin bu hane minus 2 minus 4 ngilayo minus 6 hane minus 2 plus 2 kami 0 tak kamu 0 into this whole term kan ero kami 0 te ke iba ngin to ne kan no therefore x is equal to 4 but minus 2. Kaya kena kebar 2x plus 3 into 3x minus 7. So either 2x plus 3 is equal to 0 or 3x minus 7 is equal to 0. Hanya ulu plus 3 ngan rana sektai itu lalang 2x is equal to minus 3 or 3x is equal to 7. It's can plus so tu ulu 2 baru x kedai multiplication tentang arah asne on kala division so kan long minus 3 divided by 2 or x is equal to 7 by 3. Yes kan plus so tu tekem no ban no bangitip bakane kedai ke jawab ne ngan sim kedai mo baik yang tai left hand side is equal to 2x plus 3 nang ta 3x minus 7 baik x ngiyo no ne yo x ngiyo minus 3 by 2 yo ngiyo minus 3 by 2 dengan 2 into minus 3 by 2 into 3x minus 7 si 2 buat 2 dan perbaikan dia kene hal dia udan plus 3 dan hal dia udan plus 3 fine utuh day to first term second term pada uday 3x minus 7 say 2 buat utuh lah ya pom rasa astang minus 3 plus 3 pada hanya 3x minus 7 ini 4 buat ke value jauh minus 3 by 2 hanya minus 3 plus 3 kena kalau lupa 0 0 into 3x minus 7 hanya kelami 0 next come pila satu hanya dengan to kemudian ni to therefore kejawab negatif kena minus 3 by 2 but 7 by 3 yang ni sekarang pila suatu ya kena pat ngin lek kemudian baik so kena ka solution kelami hang tu t ngin lek kemudian ngin multiply hang ni akhmat udan u1 ngin multiply ya une u1 but ya uli 5 dengan mi kan 1 into 5 kami 5 dengan tho hanya 5 ngala ban tho 5 into 1 kami 5 hanya per udan 6x ya u 6x ngila ban tho ko na
ngila man tho 5x plus 1x pet mo in multiply ne coefficient jo x square de 1 but 1 into 5 kami kan no 5 te yo ne 5 ngila man tho 5 into 1 yo ne ba pareng pat ude 6x ngila man tho 5x plus 1x pi bling ale akom ne nomor sisin e wade 5 but 1 hane ru de 5 but 1 ka answer le ka david last two te ngam le akom no man ta pe yo ne we the solution and thought at hajaka jong te hajaka jong une hajaka jong une 6 square mo hajaka jong 6 square kan le kom no ngan thought no it implies all right hajaka jong te ngan thought it implies x square hajaka jong 6x ngan thought 5x plus 1x fine jong 6x plus 5 is equal to 0 nang ta uai bolong common hapadeng jong uneu x square but une 5x ditong x belum common so to x klami x plus 5 kamut lat ngayele man sim common hane mentapat nganyele so hane bahane te uai belum common de 1 tamu lada munton uai belum common unde 1 te hane x plus 5 but x plus 5 la long common asim no x plus 5 or now ne pat x plus 1 is equal to 0 that's to te nanta ja ayo te dala po hane pat nan sim ini pet ida nan tho am to ida tho am x plus 5 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0 kemudian hane ngilayo x is equal to minus 5 or x is equal to minus 1 so therefore x is equal to minus 5 and minus 1 right taya gini pe hanya ladang ibu minus 5 hanya ingin bu tah pun ep kena mau pintu soto baik kejeng kali kalau x square plus 6x plus 5 haja kaju x ini bu ya kena bu minus 5 so minus 5 whole thing square plus 6 into minus 5 plus 5 minus 5 holding square kena kelami 25 nomor dari minus to the square kalau positive kena kalau minus 30 plus 5 unit 25 plus 5 kami 30 minus 30 ini akan 30 minus 30 kemudian 0 which is equal to our right hand side kemudian ke answer kadai correct kaba x is equal to minus 5 and minus 1 kemudian ladang ibu da minus 5 but minus 1 hakaneka equation ngingen yo is equal to 0 taya ini pet so kini kiwi pat benta kene ka bosaw subhaban le dalade so hangge ke ka bangi dai ban le ane pat foso ka baning kong du ngidi ban sim LCM to kuno ban sim LCM ya kene pet x minus 1 hangge kan dai kat no x minus 1 right so hangge hapo kan dai x minus 1 into x plus 1 de x minus 1 but x minus 1 cancel ngila sa x plus 1 x plus 1 into x plus 1 kalong kum x into x haning imi x square de uneu de uju x plus 1 uneru udeu x plus 1 so ngenyo x plus 1 whole thing square ne minus uneru x plus 1 but x plus 1 cancel ngila sa x minus 1 kemudian x minus 1 whole thing square this will be equal to 5 upon 6 then it implies so isin and draw the line kom to da jayo tahan apa udah di x minus 1 x plus 1 kadang ka formula ka bagi ong a plus b into a minus b kenaikan ni a square minus b square tahan yang sayo x square minus 1 square kemudian x square minus 1 jo hanya apa kada a plus 1 whole thing square dengan tahan a plus b whole thing square ini kan no ini a square plus 2ab plus b square bata a minus b whole thing square kan dai a square minus 2ab plus b square so hane ganyo x square plus 2x plus 1 minus do bracket hane nomor hane habar don minus so kan kalau x square minus 2x plus 1 is equal to 5 upon 6 then
it implies and draw yang yo way ulan yang to fine. So dengan to x square bottom to so 4x square minus 1 hendak along x square plus 2x plus 1 ni open yo bracket manta hantu manta 1 open na bracket kan minus x square the minus into minus kelami plus 2x minus 2 plus kalau minus 1 is equal to 5/6. Nah, this can plus 2 atau so it implies uni ulan saya draw hi wayang dalile uni x square but minus x square la cancel plus 1 but minus 1 la cancel nila sa stamp 2x plus 2x ngayo kana ngayo 4x divided by x square minus 1 is equal to 5/6. Kaya bang i-David Lemon ta ladangi dan x by y is equal to a by b. Wah kanay siya kandaman le tamot nginahap cross multiply 2 siya tay te nanyo ako na ladang multiply ni kalau 6 into 4 kami 24x is equal to multiply so 5 yung x square kami 5x square minus 5 into 1 kami 5 tenang ni nginyo 5x square minus 24x dangarap ni siya tay minus 5 is equal to 0. Tekembang gila banayang tayaneng ngin multiply uni first but uni last the 5 into 5 kami 25 dengan tho ni mo wait dengan tho ni 25 nila ang 25 into 1 is 25 uni fat middle term uday minus 24x nila ang minus 25x plus x temut ngit sayo plus 1x haning ilayo minus 24x t sorry tenang tayo udah ginto 5x square minus 25x plus x minus 5 plus 2 minus 25x plus x na minus 24x is equal to 0 te a balong common hane udah 5 badu x until 5x kalau x minus 5 plus undan balong common so 1 balong common hane so x minus 5 is equal to 0 nata kane kalalong x minus 5 fine pada to kalau x minus 5 into how much kalau 5x plus 1 is equal to 0 nanta ganyo temut kade-kade kan long either alright either hane x minus 5 is equal to 0 or 5x plus 1 is equal to 0 hane x is equal to 5 or 5x is equal to minus 1. It implies x is equal to 5 or x is equal to minus 1 upon 5. Ngalap di kenapa kadang-kadang ka answer x equal to 5 and minus 1 by 5 nomor balik nilayo lupa hanya nilayo lupa ladayo 25 nilap 25 into 1 minus 24 ngalap minus 25 into 1 pi hingga dan kaju ki nomor tengah di kenapa bah ketu